Office yung Chief Electoral Officer kam Meghalaya, kalau Pynlong i state level celebrations, jong 12 National Voters Day program, ha State Central Library Auditorium Shillong. Kapang jong kani ke program korong pan penyok bentai kinong susnong, pan diet ya kinong mikmat. Chief Secretary ke kong RB Suchang kalolong ke kongsan, bat lai don langru usiu ba FR Kakngor ka DC jong ka East Kasil District ka kong Isawanda lalu pat kiwai ki hea sarkar kentup ru ki seng ki batray na kamanta ki tu ki baduna ka dikotmet. Hakani ki sngi hak porman step ta pelong ya ka jingya mare pala ai kerteng mare na kamanta ka sinsyar pajba.